le angalofa le tu o tatou aulia le nei tae a fou o au au Chris Hazelman o le ofisiri o le matagaluega o aʻoga maganu ia o maua nei ma le afioga ia toala o taʻitaʻifono o le Protocols Committee o lenei soa committee ia o loo gafa mo liaison officers o latou laʻafai masui o le tatou malo ia auā le vaaiga ma le galue faatasi ma tatou malo mai atu luu e 5.6 a le taupulega ia faapea foi o nisi o tatou malo e ai faaputoga le pasifika faapea faaputoga a le malo au faatasi o le faapenana auai i le tatou faamoemoe ia o kitopa ia o le matou komiti o le agafa foi mo le taimi ai taunuu mai ai le atunuu taitasi ai mai se i o le malai vaalele ia pe to silifia ia e ai foi atu maaga mai se pe a faapea o se ao le malo ia ai foi ia le solo faaloalo o malo le malo ma vaega faapena e te tauana faatino ia o le a faasolo ia nisi foi o le afioga le tamaitaʻi palemia po nisi foi o minsta le kapeneta ia ma faapea foi faaluluga o matagaluega ia matou te auai faatasi i le malai vaalele auā le faataliga o tatou malo mai atunuu ese ia mo loo galue faatasi ma galue faapaaga le matou komiti ia ma le matagaluega malu le malo tonu na silifia ia e leai lava se vaega a lenei faamoemoe e le o faapenana taʻitaʻi a le fioga le komisina faapea le matagaluega ia e faapea foʻi la ma le tatou komiti o loo gafa ma tatou taavale le transport committee ia e faapea foʻi la ia i le pulega o le malae vaalele ia ua foʻi le tulaga o loo faapenana faatino pe a taunuu mai le faigamalaga a taunuu mai le faigamalaga i o le afaaogā ia tatou poti faapitoa VIPs mo taitaʻi o malo po o ao o le malo mai atunuu ese ia faapea ia latou taitoʻolua ia faapea foʻi minista vaofafo Minister of Foreign Affairs ia ma le faletua foʻi a loo faapena foʻi na faatino le galuega a le matou committee faatasi ai ia ma le transport committee ia ua foʻi le taunuu ma tapenpenaga uma vaega masani ia faatinoiga lea o le ui atu i le immigration ia faapea foʻi le customs ia tapenaga foʻi o ato ma vaega faapena ia o le taimi ia taunuu mai ai ia i tau ana ustaʻia uma vaega ese pe o loo iai lalo po le kalama faapenei faavao malo o le taimi ai taunuu atu ai ia le VIP ua o tonu o le sa o le taavale o le faapenana ma le faigamalaga ia o le taimi foʻi na alu ai loa le motorcade le tatou malu le malo ia o loo faapenana faatino foʻi a le matou komiti i le matou galue faapaaga ma le malo ia faapea ia le latou loo gafa ma tatou taavale mo le silifia o le tatou faatasiga e ova ma le lua se lau tagata faigaluega o le tatou atunuu i le malo ai mai se foʻi ia matagaluega ma faapotopotoga tumaoti o le faapenana fai masui o tatou atunuu mo atunuu taitasi liaison officers ia e ai lava le sotaʻiga a le tatou nei committee faatasi ai ma le komisi e lao faigaluega le malo ia faapea foʻi le matagaluega le MPE auga e tatau ana silifia o le la ale faigaluega ia tatou tagata nei matagaluega ese ma faapotopotoga mo lenei taimi atoa i latou tiute masani ona o latou la le la avea ma tatou liaison officers o tatou atunuu o le naunautaʻiga le taumafai atu iai ia tofu ma atunuu ma liaison officers o le taimi nei o taitoʻatolu pe toʻafā i fuafua le ʻaufaiga o tagata lae mai aga ese uma ia numero delegates a le atunuu ma le atunuu ae mautinoa o loo iai le liaison officer le VIP ia faapea le liaison officer mo le spouse le faletua ia ae mai se foi la manisi o le liaison officer mo le aumalaga atoa le delegations ae manatua foi la e matou te galue so tauau ma le au taavale
ia whapea fo i la malu le malo i tūlanga whapea. O uma fo ina vai ia le mātou komiti i regions ese ale lalang mos fai ta inga ia loa vai ia tunu o Afrika o Asia le Caribbean o Amerika Europa whapea Pasifika lona winga a whapea o lo liaison officer ia Botswana ia Afrika o lona winga e ila tangata o lai lunga atu oe e whaina tangata la lea malo taitai o la tula ne o lo ye nisi o ofisili o tatou malo ia manisi fo o tangata senior o tatou malo e whaima heads of region mo liaison officers ia whapena fo era ia ai lava ni whawhitauli po o ni tāsanga fo i mai atunu taitasi e ui mai ali liaison officer na ilan taitai ia lan taitai loa na ia maua ma elita po o le whionga ia toala ia tāpenpena ia mese fo e ai ia tatou Foreign Affairs ia wa tāpenpenanga o vaenga whapea wa na amata mai ai le masino uni ulai na amata i mātou trainings mo tatou liaison officers o ngā o lea lava i te le lava tū maanga ala nei fo inga luenga e tauna lama ai tatou au whainga luenga mos fai te tainga ia pea whapea o iese tāu sanga mai le atunu i se mea o lai ese mai le agenda ai e le fono ia o to inga mea nai tauna lama liaison officer ia mai loa fo po wai e tauna sotai o ai e tauna maua mai le tali ia ai ia maua le tali i se taimi tala whiangai o vaenga umana re sa whaatino ai mātou trainings na amata mai a mātou trainings ia mati le neitau sanga na sosoani mai ia le malo le Philippines ia na whailoa mo meo Foreign Affairs etiquette o tū maanga whaavao malo ia na amata mai le mātou trainings ia mati ia na toi whawaura ia uni ulai ia aolo ia foi fa moi o le teimi e tala i tatou malai vaalele ia na vaenga fou ia o na foi la toi amata i foi isi mātou trainings o lo fatino foi la le si vaenga lo amata le aso ia matai au o le so ta inga le malo ai mai se pe fa pe tu la ai mai se fa la fa fose ia lava ni me tupu o lo lava liaison officer me tauna fai ia o ngatasi aua ni whaalave i ngā luenga le malo a wale puipuinga o tātou malo mai whafo. O le mātou komiti fo i o lo ngafa ma le te tālanga alo i o le tātou porkalame po le opening ceremony. O le whamoemoe nei o le a whaatino laso lufu lima o kitopa o le a whaatino le multi-purpose gym i tōna i mato. O le whamoemoe e a mata sultasi le tae ao. O le ustaia lava le porkalame o lo whapenana mai lalo le ustaiala a le taupulenga po le Blue Book o lo whapenana ta pena ai le tātou komiti o le porkalame na le iwa 10 minute i tūlama le afa taunu umai loa ia tunu taitasi uma fo ina whailoa umai tātou liaison officers ia o fer me ave le VIP ia o fer foi me ave isi sui o delegations ia wa foi la to no fwang ia ma le me a matai le porkalame ia lava le formal introduction fa la do o ao malo ia fa pe foi o taitai o malo taitas ia na fio mai lola ia le la fa le alta to stage wa ia tangata nei a mai ele vaenga na ia pe ana masani ia tatu atunu ia le mfaiana mata se fa mo pe ali faise tsalo ia o la mata mai ali tsalo usu se pese o lo ia ta pena el tatu a fai pese tu fatasi el colisia piula ma colisia amadua ia la to le wa ve ma a fai pese ia le fionga le aki po ia mosese ia o ia lea la taita ia le opening prayer nei fa moe ia na fa solo lo la ia i le fa solo o la unga a mata la unga le fionga te mai tai pa mia so ai la ia ma la unga le secretary general ale tapulenga
ia na so ila ia malaunga ale teta ia na malo Rwanda o Rwanda le sa tali malo mulmuli ia ai tau alunga i le saunoanga le fionga le tupu ia King Charles a mai ai ia tatou formalities ia po launga ne ia na ta pena i loa ia fa fifianga ia e le matou production o lo fa pena na ta pena 5 minute o le ausiva ia o fa tasi le ausiva ia ma le au fai pese pen ta ua ia o tatou ausiva o lo fa nga ai nisi o tatou fanau ma le porkalame o le foi ano fale le ono me productions nisi foi o autolovou le fakasa lauli e fakasa mai i fale adidi ia ma nisi foi o tatou faiaonga so o le ausiva o ele fa pese ausiva mai se pito e tasi le ai mix fa tasi uma tatou ausiva ia man fa mo 5 minute o lo pena il fa fifianga ia a mai o le 5 minute la le fa fifianga ia na tapunia lo ia lo la ia por kalame mo le naso ia na to fa wa lo la ia le fontanga ia tonu na vaenga na lela lo lela ia la lo le matou por kalame o le terminei o ngā lue so tau awar tātou committee ia e maise ia le ofisa tutonu le malo taupulenga ia e maise fo ia lātou mai le ofisa whapitoa ia le Buckingham Palace le whionga le tupu ia wa fo ia mo whapea ia i le mwhaiana mātou ngā lue al mātou committee pe ale e fo ia sui manumtanga luenga o le bao fafo tātou Foreign Affairs ia mesel pisasi ia mo le MPE ia fa pe fo ile le official matanga venga le malo ala atu le fionga ya toala e fo isi va hanga lo fa penani ta penal mato committee mal fara la fa tai ia malo sa no ia toi fa talo fa tu le malo sa mo lo fa fonga mai ia mai mo mai nei po kalame o lo ingoa to ala e lita to ala ia ole official on tanga lo nga fala botonga al malo ia e peon sa noa e au ia ole ma sa se e lua ile committee ia o nafa ia male fesosoani i tato malo e me se ia usunga fono ole por kalame tala lo ia ile fontele ia e me se la le por kalame mo taito lua o ulu o malo taupulenga po le Spouses Partners Program. Ia o nei pokalame au fia lava o se pokalame i lona o te lenga o fontanga whapea o le fofuanga le iai a mai a ia le pokalame le tala aloa ia ina o le fontanga i le asfarai le luas full 5 i lona o auli e a mata ile por kalame le a taita o lua o ulo o malo o taupulenga ia ma taita o lua o minsta vai fafo o malo o taupulenga e a mata la por kalame le a uli o las faraile ma fa a wawai i las tonai ile taimitonu le o le a fo ia ngafa ia ulo malo o taupulenga ma lato a retreat o le taimi nei ia o loo ngalue so tau au lava le committee ia ma le ofisa fo'i o le failautusi o le malo taupulenga e whaamautu por kalame. Salo e o se taimi o lumana iai ia o na whaailoa tu fo'i le committee ia po le tātou committee ngalue pe a mautu wai. Ai o se whaalinga na nei taimi o lea o taati al por kalame. Ai o loo talia fo'i ane finangalo le tātou office o le failautusi a le malo taupulenga a o le i whaamai am whaamautu i nai le por kalame i o se toe whaapoponga atu lea mai le mātou committee ma lo whaaloa lava whaafitai. Ia whaataro whaatu i le pa ia mani malu au fiel ni tai au. Ia o tō whionga i li imtama i taitu stala. Ia mesi fo i le malu le tunu o lo whaafonga mai. Ia o le komitile nei o le media mani communication o lo o wabalua ia nei. Ia male whionga i anga fili o le ofisili o le tangaduenga o le palimia mani ka peneta. Ia o le komitile nei o lo o fia i am tangaduenga i fitu o le tatou malo o lo ia i le ofisa o le
palemia ma le kapeneta o na tagaluega o fesootaʻiga ma faamatalaga teknolosi o na tagaluega o tupe o na tagaluega o galuega tagaluega o le vaifafo o le EPC ia ma le official lawyer sili o lenei komiti o loo nafa lea ma le mataituina ma le vaavaaia lelei lea o so se fuafuaga ma auaunaga e tuuina atu ai i faamatalaga mo le auaunaga atu stala ina ia mautinoa mai loa ia o loo faataunuina manaʻoga e talafeaga ai ia mo le faataunuina o outou galuega e pei ona masani ai ia mo loutou silafia la o loo ua iai le tatou media center e faaogāina e alii matamai taitusitala e lē gata i tusitala i sa mo nei ia o tusitala foʻi mai atunuu e mamau o le tatou media center ia o le ofisa lea o le 2AB ma le TV9 i mulenuu atonu o na ua tou sisila iai o loo faia tatou galuega faaleia ua tuititi lava mai e talafeuga lelei ma le tatou fonotaga mo le tou silafia foʻi o tatou opening hours mo le tatou media center o le aso sā e tatala mai le valu i le taeao o i le valu i le pō o le aso gafua e tala mai le valu i le taeao o i le valu i le pō aso lua valu i le taeao i le valu i le pō aso lulu 2.5 tulae tatala ina ai aso tofi 2.5 tulae tatala ina ai foʻi faapea ma le aso faraili o le aso toʻanaʻi e tatala mai i le valu i le taeao seʻia o le 12 i le pō o tatou opening hours na ia outou silafia ina ia auaina i toe fesiligia aua mo le tou silafia foʻi e lē mafai ona agaʻi se sitono o le tatou media center seʻi loga ua outou faia uma matou accreditation ina ia mafai ai e le matou komiti foʻi lea o le puipuiga ona faataga outou touteaga i atu e faaogā le tatou media center o le outou silafia foʻi o le tatou media center o faaupegaina i auaunaga foʻi ia e tou te manaʻomia e pei o le faatataʻiga o le aiaia tatou workspaces o kakou editing booths ia o tatou o le a faapea foʻi ona iai le tatou broadcast feeds mo le tou silafia o facilities mo tatou press conference o tatou interview rooms ia mai si lava tulaga faapena tou te manaʻomiaina e mo le tou silafia foʻi e tāua le stala e lē pei ona ou tāua muamua e tāua ona faamamafa atu le tulaga lea ai ai seisi o tatou tusitala ma i latou uma e aafia i le faataunuina o tou galuega pei o cameramans photographers e tatau lava ona le stala uma outou e faaogā ai le tatou online portal le e le taimi ona saunoa atu ai lea o le fioga ia le ota ai e manaʻomia le tou soasoani i le tulaga lea o le vave le stala mo tou silafia foʻi e lē faapea na le stala a paulana e ai foʻi le process i tuatu o le stala e fai le matou vetting process e involve ai le ofisa o le vaifafo ia ae maise foʻi le matou komiti o lea e tāua iā loutou le stala mo le tou silafia o le taimi nei e leʻi toʻatele pena o 2.2 mo le tupu o tatou local media la ua le stala ae e manaʻomia le tatou galulue e faatasi le tulaga lea ina ia mafai ai ona vave le tatou process e pei foʻi ona silafia a faapea iai ni request foʻi lea mai le media mo ni interviews mo tatou head of governments ia o kakou ministers of foreign affairs processi lava o tatou delegations ia o mai e tatau ona e ele tatou help desk o tatou media center e tatau ona faamautu ia outou request way before I file tou interview ma mea faapena mo le tou silafia foʻi o le tatou official photographer ia o le tatou press secretariat ia ma le tatou savali o latou ia ua tuuina iai le faatuatuaga le komiti ina ia faataunuu o tatou tiute ia mo le tou silafia foʻi o atauma o le amafai ona puʻe e le tatou press secretariat o le atuuina le iluga o le tatou website ia ona mafai le ona faaogāina ia e tatau lava ona mai le request i le tatou
help desk ia mo le whaongaina o atana. Ia e whaamamafa atu pea le tatou le stala o le aso lua sutasi o September i le tausang nei e tapunia ia tatou le stala. Mo le tausilafia e tapunia loa tatou le stala e le iai masesi mwhai on toi le stala ina. O longa winga e tatau on whaataua ia le afio atu e whaia tatou le stala. O tangata uma o silafia foi e le au whasalau. O tangata uma e mawhai ona access i tatou i tatou media center. E le iai sona e open as long as o lawa accredited o e mawhai e ona e ulufali iai tatou whali lea. Malo tau silafia foi e le o tangata uma e mawhai ona access o le media lea. E le o tangata uma o le media mawhai ona access i venues uma. E iai se tatou venues ele mawhai ona o tau afio iai. Mo tau silafia ona o puipuinga lava e pei on masan iai. E whai o puipuinga o e o lo iai fontanga ne pei o lo o taitai o atunu o tau pulenga. Ia a o puipuinga foi whaamtalanga i le tau on tuina atu i whafu. A e iai lava press conference e uma ona whai. Ona tuina atu lea o whaamtalanga i tatau ona o tau silafia. Ia mawhai e foi au tau news. Ia o te langona le safsilinia fo i le tūlanga lea i le whela ua inga atu ta avale o le media i tatou venues taitasi. Mo lo tau silafia o le ai ia le tatou van e provide le tatou transportation committee. Mo tau uma o lo ofia whemalanga i atu i tatou media center i Mulinuu ia e mai se fo i venues ese o lo whaapea una mana o mia ai ia le tau au nanga. So, e le recommendina le whaonga ina o lau ta avale la o ea personal car, a wai la tum lau personal car, ia toi whaafo i mai o ele i malu le malu, wai lai whai el puipuingo tangata e whewa ia tuitai, a wa vatu le whaamama a vengal na, ia ma whaafengo fia i fol tatou ngaruenga, a tatou ngalue whaatasi, ia o te manatu ele aise whaale tono lea tūlanga. Mo lo tau sia fia foi, o le whaonga ina o le tatou Jokum logo. E le mawhai o le whaonga ina se ilona ua avatu le whaatanganga. A whapeo whaafonga mai le malo le atunu o le ia la tau pisinisi o lo fia whaonga ina le tatou logo. Ia o le taiminei. E na omtanga luenga le malo o lo whaonga ina o na umon whaatanga ina. Ai mo isi lawa tangata i tua atu o le malo. Le malo lea o le o ministries ma tangata i whaafoina nga luenga le tatou malo. E mana o mia le lo ia le tatou form i lunga o le tatou website. E mana o mia le whaatu mo le form na ia ona tu mai le avatu le tatou agreement. E ia le tatou agreement fo i lea tau te mali le whaatasi e le whaonga tatau wina o le tatou logo. Ia ma whai fo i le process masani ai. Ina ia sila fo i le tatou committee. Ia po tala whiangai au wala o lo tu ina mai e whaonga ina ai. Ia e peo le si tūranga nā mo lo tau sila fia. Mo lo tau sila fia foi o nā o tau sila atu i lewa amata tātou ngaruenga i tu ina ilunga o tātou Pio Ports i o malai vaalele, anga i mai malai vaalele, anga i mai pia, ia o le anga i atu i Mulinuu i le mea o lo o whaia ia tātou whonutanga. Ia ma le mātou tataro lava, ia tātou ngā lue whaatasi i le puipuinga o nei a se tare malo. E te talo tua i le malu le tātou atunuu ma lau tau sosoani, a wāre whaatino ina ma le manuia o le tātou tani ngā malo. E mana o mia le waaia le leio a tātou mea tau tino, e iai whairo ilo lo o whaapi i pomo di manisi o nofuanga ese o le whonutanga. E mana o mia le nofo malama ia inga ma tuunga o nisi o whaamoe moe, mausi ta iala mo le urufale i le tele o nofuanga o le a whaatino ai whontanga mo lea vaiaso. Mo le tātou le au tu stala ma le au whaasala lau e tālo sanga atu fo i lau soa komiti mo la au tau lango sua le tātou ngaruenga whai whaatasi. E mo umbia le tu ina atu o whaamatalanga sao ma le mautinoa i mata upu uma o le taringa malo ma le whonutanga ma le nofo sila fia e le mamalu le atunuu.
ai mai se fo'i e tunu I fafo, ai mai se fo'i o le puipuinga o whaamtalanga, e pei o na mātou te talo tuai. E te talo tuai fo'i na ia usta ia inga no fuanga I whaatanga ia le media, ai mai se o taimi o whaatapulaa mo le media center, ina ia maua le leile toa, ma le lava papale I whaatonunga o polo kalame taitasi. Tātou ngā lue whaatasi ai, ina ia maua se tātou jokum, saonga le mu, ma le manuia, I le alofa ma le anga le leo le tua, whawhatai ma I manuia. Ja, whaatalo whaatafo I le pai o leo tustala, ja, ma leo whaasalau nei vanga o tai au, whaatalo fo I le pai o leo tunu o lea awa mai nei whaasalau o tai ua. Ia o leo tali e lua salani, ia o waulo whauluri e mtanga renga, ia po leo fisa fo I numera whaamawina na tātou o tunu. O le tulanga I le tulanga o soa komiti, ia o maua ma le whiunga I ane whaolo ma lue fatasi il teitaina o soa komiti lea e whaingoina. Ia o le lesi talaina, ia ma le whaamao ni alo ia. Ia o tangata o le amwhaiona awai ia I le whonoa ma lor tau kulenga e pe ona whaperitania ina o le jokom. Ia o le tau o le nei fontanga, ia o se tasi lea o fontanga tele le atunu o le rolangi e whatino, mai le taimi. Ia ma o se fontanga e tau tele. Ia mai te le tau o le tātou sao. Ina ia mautinoa e so longa le leile fontanga. Ia a mese o lea ua. Whatino fo I le tātou watunu. Ia e tau ia o le tala ave. Ia o le nei fontanga e mese o le. Bawai mai fo ia malo le rolang. Ia isi o tātou fo ia tunu. E pele ia I tātou. Ia pe on silfia o le nei fontanga e awai ai ia taitai ia po whaurulunga o malo umo le taupulenga e limas fuluono e pe ona maua ia maua o se tasi o mataupu o ngaonga e pe ona alia e pea ia mawea mwhawitauri ia o le tulanga le saunga le mu ia o lo iai ia taiana o lo lima taita ia le tulanga o le vainga le lei o le saunga le mu tangata ia malvaenga ta wala na e tele le sao o le lesitala ia malfa maani ia lo ia o tangata uma ia o le afa peona o fia it's tono o le nei fontanga e le ngatai te tai mfaururunga o mano o taupulenga ia fa pe fo ia I lato uma e o le amfaina wai e o lava ia o nanga e se soani I le fatinonga o le nei fontanga ia e taua le lestarina lo ia pe on sauno ia il fa ia mafa maani ia lo ia ina ia mwhai ai, ia ona whaatulanga o tangata mwhaiona awai lea no whanga ma lea no whanga, ia o tātou fontanga. Ia e mōr tāua e mōr sitfia o le stala o le mōr le nei fontanga. Nā mata mai le stolo yuni, sa talalo ia aile tātou penga te whailangi, ia e le amata ona le stala ia sui umo le awai. Ia ma o peon sa no foi le fianga e alfa ua fofua ia e fa mutaina le tatou le stala mo vaenga uma o le au ai fonta ia i laso dos futasi o se tema ia e ta ua mo sitfia ia o i lava o lo manatu ina ia mfaiona au ai fonta ia e le mfai lavona e so ona ulfale so se no fuanga o le fatino ai ia e au noa ma le listala ina o lo swafa ia o le sivaenga ta ua mo le sasa no fo ia le fianga ia fa ia e ia fo ile mato por kala me ilo ai ia ilato uma en faiona le stala ina ia mautino ia e ia puipuinga ma le saunga le mu o ni sia vaenga o lo mato nga lo fata se pe mal vaenga o le puipuinga ma le saunga le mu ia pe ona taimu ai ia le ofiso leo ia manisio vaenga mo le saunga le mu ia o le tulanga il tato ngarbenga ia e o lo mato ngarlo e fatasi ai ma le vaenga le mai serve le fianga ia le fao ia po le msit ia o le vaenga le ofisa ma o le vet ia po ma le vaenga le ofisa palota
ia o le fionga ia au malona au baa ia me se foi o le ofisa o leo ia aisa e tau ai fa moninga lo ia o tangata uma ia e ia tatou pasi ia po me voi o badges ia e mawhai ona issue i tangata uma lava ia o badges ia e mawhai ona whaatino ai le wha maoninga lo ia leo tangata ia ese uma lava ia tatou pepa mo tangata uma ia i venues ia mafonutanga ese le na malelaina ia e lava le fonutanga whaapitoa mo teitaiulu ia o atunu ia e foi se tatou fonutanga ia pe ona fuafua e whaatino i le maitaulia ia e awhia ia le vaenga o businessi ia o le fonutanga i le vaenga o tupulanga talavou ia o le fonutanga i le vaenga o tamaitai ia whaatasi ai manisi o fonutanga po whaingoina o side events e whaatino ia ma o loo tofu lava ia le vaenga o fonutanga i ia maitua inga pasi ia e whai o badges ia e whailo ai le whaatangaina o e mare le whaatangaina i tonu o le fonutanga ia o le tūlanga e peon sa no fo ye le fao ia o lo ye la fo ia pepa whaapitoa ia mol vaenga media peon na ye le whaatinonga i le aso o le tūlanga o i wai ye le tatou accreditation process terminate ia o lo matala mātou ngā luenga so tau au malavaenga le security ia ina ia mawhai ona sila foi latou ia il tulanga o i tangata foi ele tau na wai fontanga ia o vaenga ia o lo tuina tulava il vaenga o saunga lemu ia ina ia ilo tutoa ia le tangata ia ma lona tulanga alo ia pe foi ni ona favita ulina afia ia pe au tulanga masan ia o nga luenga lale ia lo fengai male vaenga tatu security ia mai tau foi mol sifia umai tato ia o te lono Paulo si vaenga failo pe ia mo foi leva no taliaini si ofsili ia failo mai le paiol tato o fasal lau le vaenga o tai au mananga fa lolo fa tai ai le i fai sili de tree fa mon mole nga e alva nga ta sile wa pa u ya cha fa malulu atuai mi le fa mo le opening ceremony mai ale fa fifianga sul 5 minute ia o le si va nga ta u e pe o fontanga fa pene o le official family photo e pu ele ata mo tai uma ar tato al malo ia me si foi ale ta pulenga ia fa pe ma le fiona tupu e lua la ata la pu ele fa mo nei ta si la ata la pu o la la lo ia sui uma la va lo lunga stage ia ma le ata lo na lua ia le wa tu mai lunga a le backdrop ia o fu a uma o ta pulenga so na la ta pena tu ila ia ngai o eta u le vaenga o ngai o le official photo ale ma le pau foi la le taimi e afio mai la fio ngal tupu alo ia uma lava ia taitai limas fuluno ale taupulenga pe o le melale o pau ia tia ia e taua o mai it's a part of the official program ma fa no love ia o te loa pe yo ia foi si me ta we tasile wa ngalo ia failo atu tato host broadcaster o tato host broadcaster o le tato company le o le MMT mai o le company mai New Zealand e mo tau sila fia e paulea o le tato company o le apueina a tol tato fono i venue staitasi i le opening o le closing ia ai mai se foi ia venue staitasi o i forum si e fai ai ia o le fa mo o la tau foi o lo providing al tato uplink e alua il tatou fonotanga le fafu e broadcaster i fafu
ia a fai o le si tu inga o le mea lea a fa pe ia se o to e fia mana o mia se raw footage ia po oni interviews mai tato host broadcaster ia e fa o tu pelo to request i tato help desk i tato media center pe no ta ua ia pauleo si mea ta ua le u ngalo ia tau ia fa mna to atu mo to si fia fa tai ia malo fa tai fa mole lava le fa o lo na winga o le host broadcaster ile mafai fo ila fa teta ingo mato ile mafai ona mato po ina just for news item ia le opening o le siva enga fa mole o tulangai transportation pele me e tasi lava ta avale mole media atoa ona mai tau mai lawa fionga e le tutusa uma ia ni me foilea ni venues po ni fontanga po ni side events e fia kava e media status a fa pe ese no foanga po le me tasil ta avale transport ai ia le media atoa po le me pe mafai ona watu ia matota avale just to drop us off to where we want to access pe fa pe Italia mato ino foanga ia fia o ai lo fionga fa mol ele tai ia ele o ye tu i vale nei le tato malo le ata selta vale to tele o to e tele tato shadows e tu watu tai o fa avano mo to fionga ele tasista vale e tele toilo sil na o le sifsili le ile tulanga le ile la usili mua oi ia mo le sile fia o tato host broadcaster e pauna le tato TV e puina tato fontanga pe no taua le na manino ala fa malmla matu e na o le paule na o le TV na o mia e puina o le tato fono ai amana o mia o toni footage e fai ele to news e tatau on fa o atule request tai o le tato media center pe no taua o le ele ia se tulanga mai fuai po tulanga ia tasil tato fa moi foi lea ia tasil tangata e faia mal company e faia no to watula ia e aski ai mo so ani mo to e mai tulanga ia pe ele fatau e power me le watule request mai faia le to news faia to news item e foi live feed so tato fono e fai tai le video nela fai lalo ia mo to si le fieto si le ia po ia me le tu pra ia lo ngai fafo ia atono fa marielo lo fsid to tasia fa mole accreditation mo si mato officially tai langa le kai le Jacob Peninsula pole me vatule lision mato official tangata fainga luenga ni mafai ona fai le accreditation fa mole o le accreditation ia o to ia fai el to accreditation ale me tau ia to ta vale e tau no to so ta il tato transportation committee o la tole na e fai ia to le to request le na pe mafai ona vatu to ta vale ale o mono ta wina tu ele mafai ai paule mea o le ave ye to request pe talia mai transportation committee ona ese foi la to ia o la to e fa to ta ia tato ta vale al fam talanga le na o tu ina o fa talanga na le sa tu ina mai ele transportation committee ia male tato mtanga luenga vai fafo o fa lo tai fa mole fa silia tu ia o matou pe te tala matou te me tau no mai ma lo malai va le fa mole oi o to matou te stala oi ia a fai ai te lo tiu te ole a foi o lo tiu tu stala ia te fa longo al tato host broadcaster pe o no fai atu o le host broadcaster o la tole le wa avi e fa tu tonga tato malo ia fai uma atu langa ia ai a tau mana o mia le au mai o le footage ia po le access for ia e ia le process to te oai ia e fisilingi ai le tulanga na tai ia faftai malo noa e tau selu atu ia fionga i tai fono na sina fasa onga la ititi ia fa mole o tato host broadcaster o le TV Eva ma le 2AP o le company le MMG le FSOSWANI mo le
tāpena ina whaatase o tātou ngaluenga lea. O taunu umai foi o malo, e na o tātou host broadcaster, e pueina uma mai a tātou live feeds, e peona sau noa le fionga ia le whao. O lo awa noa le tātou media center, e alo uma ia tātou feeds ne. So e talo sanga pea molo tō awa noa i ata en whai ona pue mai, i taimi e taunu uma ia e whao ulungo malo taitasi, malo whaalo alo kiri fo front page mai kai o le MMG le. La wava ia uma whaasara lau ma wha mol. Malo whaftai. Lau sini mua whamol e vanga leo le media. O lea la e host broadcasting le vanga leo tu e pima TV nai. E whawhea ma le malanga mai media ko i whafo. La whea mai TV crew ma la ko cameras ma me whapena. E le mwhaialanga o vanga ngai poenga la ko footage. E kawalanga mai uma i vanga le hostinga le broadcast. Whamol mo. Ia lau fionga tanga vai e tutusa lava le treatment o tangata na ma le treatment o tātou nei sa mo nei o le avaenga fo inai o mai whapeala o le atunu leo Somalia o la eo mai a malatou poeata e accredit ala atou as part of the delegation of Somalia e le o se pato o le media unless e ia se media person mai natunu ia ona faile o langa accreditation as a media person pero le treatment e pe ona e sa no e tanga vai tusa le ia tusa le O le ofisili la il vanga le transport. Wa le pe ye se no fonga fo ile le mua o atu e matou wa le la le o atu e matou tavan. Wa le la aloka ile leo ia mga ala uma fo ile le anga i tau teima o tau mesi. Ia e fa fia la le tu langana. A wa le te fa long pe o te ile media center le mo mai le awala le venues. Ai o le temi fo le wo su atu taia. Ia po fela nga ia pe se no fuanga yo tu o ita vane o ita ia le faftai tanga vai atonu ele o menino mai la u e tele o menino mai la u forsanga le fai atu e saunia uma lava le tatou transportation committee ia agwala i paka i tau taavare ma le pick up location o le a failoa mai fo i le tatou transportation committee ia te uto ia vaenga na tari toilo ofisiti le accreditation la famol mo langa le tau sa ua fa pe e le access pass le na avatu i ma le contact i foreign affairs e fa ye le stale ma le access pass i fa upo e fa ye na lu ta vale tono le area le a le la ma wa tu nei le fa mala la manga le transport e le ai se access pass wa le o ma to le transport le wa ta pena o le ale sa o tonu o le vangalenga o ke le ale ke le yo wale si mo so ile fe wa il temi ne o isi o mako o pe ya komiki la e o faini me fa mo mo le Malo whaftai, a te mole. Si te namana o le vanga ta wale i a manino. O le vanga o le accreditation o le tūlanga o le access venues. I a ma le accreditation le transport. O le vanga i le transport. Pava pea o wa te le tangata tatu atunu e au mau i le leina le au whaingoa nei o le Tagon Peninsula. Ia o lo o bom foi la ona whailoa ia i tūlanga ia. Ia tonu foi ia wha pēle ia i se wana silafia. O le transportation la ma le access le transportation with le security. Ia o le melana e tawuntan no sa o le transport. Ona o ta vale feo ia o le manunga fo ia o le tūlanga o ta vale fe malanga i temile. Ia ina nei crowded ai le tūlanga o le wala. Awa mea mautinoa. E te le lava ta vale le afa ngai na fontanga. O le mela le i tau fai tete i lava fo il tūlanga o le fe malanga ia i o le tunu i le vai banonea. Ai o lo i le transportation committee. Ia le whatangana o ta vale ia. tanga vai ai ta ua le fisirisa o lava i le mea la toi whaamtalanga tonu. O te whanongongo i si talana ma lo confuse ai. Ma lo silafia o co-chairs o le Transportation Committee. O le fionga i a saangaunga leilani. Ia ma le fionga i a tupai mau. E le lei alfisiri pe i le committee na. Mo le whaamamlama ngā tili o le tūlanga na. E paule le information le o mai le ana o whailo atu. E iai ta avale saunia e tau te anga i so se venue. Tau te anga i o le media center. Ma ngai mai fo le media center pe ato o mai tai i taulanga
Le ia le manino le lei ma fisili le chano e tau fisili ai. Ina ni to confuse ma se fo se fam talanga sa tai au tato. Ya tau reports. Fafitai, le ai ua mafua la visili. Le anga sai I le aso mua o tātou whiro inga nei. Ia sa ngaunga ma le officer sili o mtanga runga ngā wenga tele. O le tasi le visili sa ave iai. Aina whautua ina mātou. E tā officer ia o le tātou whiro inga nei. O na mawai leo le access pass po le an sao. A le lawa mātou mau atu. E le ise access pass e maua mai au tō. Ai tauna mātou e visili vaenga le wa uma. A foi au tanga vai le womono fai atu. E iai transportation sa unia mo auto. So as long as you're accredited, wa uma fai le accreditation. Ono fai le ona e o so nungon pasina e mo mode o tau so se mea tau te anga iai. Ia o tali atu lau fusili. Ia ele tali ele tele tali atoa. O ngole access pass le o te visili tuai. Fakta ia mo le tapenanga o transport le mo mātou ngā ruenga. Ai talu sia. Ia o ngā tasi le futia ma lo mene. Au au tau te si le fia le whaati nongol mātou ngā ruenga. E le tusal me mana o le observe fai. E le tusal me mana o TV tasi e fai. E se uma me wa se uma me mana o fai. Talu sia la. Ia o ngā tasi le futia ma lo mene. Ai whaftai mo le vaenga le wa le alu ese mātou pensili. Au le excessi le fai tuai. Pe o mātou ta vale nei. E ta te fia alu atu I oe. Ai me sera le media. Pe maua se amano le excess pass le mo le media. Mo le ta vale ai le media. E fa nga ai ina ia mfainga ko su Ia pe tau sanga lau fionga tanga vai. Ave pe tau sanga I oe le transport committee. A tau noe na e sa fui lau sangonga I se ne tau ngwenga. Ai o te ngona ia. Ave e tau sanga. Ele le ia tusi ia in tau noe ia. Una mai ia tau sa mo tau. Au le mele o fai no atu mo le media ia. E ia to transportation ia. E vai ona sabi atu le mano. Ia, o se spesiri le ana la uni. Aftai. Ia, whamole lava le ke loe te tusala le fesili le vaenga le official photographers. E tusala le treating o le broadcasting host vaenga le whai le broadcasting ma le still photographers. Ele mwhai foila na o mātou cameras I event taitasi ia ma te po e mai mātou wat. Ia, o le alava. Ele se nga o le puena le video ma le puena still photo. E tusala treatment. Mea nai tasi process ai nai tasi wa umona whamtalatu. Okay. I le registration, o le accreditation le media, e tau foila na mātou to le stala wa e side events ese ia. Pe mawhai ana mātou access I le whaonga le media accreditation ne. Ia, o tulanga ia o le media group. Ia, o le e whaatino le waenga le media ia, le tulanga le accreditation na. Awa o nei lunga o le tātou mere le stala I tātou. Ia, this is a special portal. Ia, mo le media. O le accrediting ala, o le waenga ngai, le vetting le tātou tanoi. Ia, e whaatino wale ngai, most whaateinga o mātou le tilo le mero tele. Ia, ele iso mātou anga wa, e mātou te maramala mai po se media, o le tāuana ina ia matua manino le leilei longa. Ia, nei te o matou atu fa pese media ia o se pue ata vo ile o le e sa iline na iata o le fionga la ia le fao ma le vaanga le media le e tono le same le tu la wale e o ia le media ia ai o le fatinongo o le vetting ia e faila le vaanga le media le pe tau atu ile fa E mawhaila na whaonga le media accreditation e access ai I venues ese pe te tau fo ina resitala fo I events nga. Tulanga I o side events, mawhai ona access I lau media pass. A o vaenga le o venues. I understand I tato media la fai media pools, so not vaenga I identify the committee I media pools here, identify allocate the venue le la fai go coverage I fontanga taitas pe se fa popo mai e fa mamla matili atu sa nga just in tato media pools molo tau sile fia e umona fai atu le stala ona no fole al tato committee mal tato comsec e fili ia tatou tustala
e fai ia media pools taitas o le aunga ma le whamoe na tūranga a whapea o le o isi o tau i isi venues ai e isi tangata mai i tau media pool e alu i le venue lea ona sau leo ia ma ata ma whamtalanga mo o tau i tau work group lea media pool wai le taspe luani media pools e select media pools e base lungo le number o journalist ia e whai mai le accreditation ona whaongalo leo tato media pools ia e sao vai le fsilia a le Samo Observer i le mea lea whape manna o e a fo e mawani lato wata stio foro e whaila na alu Samo Observer e represent le media pool le na i o i le venue lea a mai leo ana ata i ona share umale stone o journalist ia stone o media pool lea o te lo ole mafuanga na o le whai o media pools ina ia whaiela to inga isu lea wai e ona tupul mea lea pia nei sau noi ai ai o le nganga ia o le ngalue whaatasi o journalist a ua duplicate a ua le o uma utou i o le me tasi ai alu tangata to tasi o le tānoa for example sau lo lea manga footage man whamtalanga share to tonu to media pool lea pe o manino la le tūlanga Ese uma é constitusi e aí de estava maleata que fala ali lá são nele tem outro observa mal fama estava na né maleata continua o ético le foi na muito nada já esse uma é questão ia lau whionga tanga vai e whea tau tala noa i le taimi e whai e tō wa umaiona allocated tō media pool ma le siamea a whai e tō atasi le alu o Samo Observer i o i le venue o me o facts le sa umaia ona tufa le o facts na ia o tō uma maata ona whai ona tusi a le o story ma le aite ma le journalist lava ia e le whape e copy and paste mea le Samo Observer la e sa umala tō Yeah, well, you have to follow what the government wants us to do, because ole mea na o na fai uma ista to fontanga ia. Because the observer is giving us the wrong information and the wrong facts, then we all wrong. It boils down to exclusive. Pesia ulang ilani ole fami mole tau sama toile tatu komiti e mo i tau sinyo le exclusive ale tu wala ole fonu tanga le ta o se observer le ta o le government press le ta o le komiti le nei ole fonu tanga sa mo ta uma ya ta tu nga lu fatas ele se tau wanga ta tu mele fai o le fala wiloa na le ko wa so le mo pa sa wo fala wiloa sa mo mole ele me fai no mato talia uma ia tu mana onga transport ele me fai e so tele isi tu via o le tanga me fai ko eta pen tanga o tali malu fai to wa fe tanga te o mai o le sangara tatu ngalu batas amul aftai mo no ai si or venues le whaatanga i le media. In terms of interviews, are we allowed to approach them at that venue to interview them on the spot, or do we have to go back to the help desk to get that permission to interview all of the people at the event? E file appointment, e le mwhaino tau atu interview, e need for ile i loa i lato, ina e whaavanoa mailo lato taimi, tau te watu e whai tau interviews. E le mwhai on tau o saawa, e tau ono tau atu i o tatou help desk e pe ono taua. Whai ngau fia ia, whai ngau fia o tatou process, a tatou ngā lue whatas, a e alatu, na e sawa nafi malau request, sare mōlo wa manoa nei, e a whai o lai awa noa tangata le te whina ngalo e interview.
ai o le naunga ia mātou tala noa i o whaavanoa mai lo latou taimi. Ona o le taimi o lai whai whono. Taimi o lai whai whono, e pala taimi e wanoa i whaatau nua te interview. Ia, au te langona ua... O le opening whaamole lava au i le... Wa le whao le tūlanga po i le wa le lawa i le tatou broadcaster le whai atoanga i le... Are we allowed to tono taimi le whai official photos ma mea ia? Le tūlanga, le opening, ia le po e mau te le o whaalonga ko le taimi o le abar whailo inga po a whai le abar. I mean, for time of sanga, it's very disappointing to hear le tūlanga le wa iai, ia ele fo i le tatou talinga malo, but o le tūlanga reality lava ia, o le mana i o le tatou whaimtata no whapenei, but when the day comes, it's a totally different story when it comes to us. So it's very disappointing to hear le tūlanga le wa iai, yeah, but there's nothing we can do, pe on saunona nai. We need to work together le vaenga le, a pe pāna sa vaenga fia mawaisia le fesili whamolmoli. Ia, whaftai langi. O le mata upule tatou opening ma o le nganga le na le yun whaia tatou media pools. E umontu ina atu leo schedule tatou media pools, molo tau si le fia. Ia iai o tau e te tawana o atu i lea venue ma lea benu. E mai se lava i le opening ma le closing ceremony. E finingalo ma li lie. O le pokalame. Ia sa talanoa whaatasi ma le comset. Ona o tatou tūlanga i tauna iai whono whapenei. E le ni whono voilea e tū whawina ma tū saunoaina awa noa iai. Ona iai fwoi whai te tenga e mafuai mea nei. Aua tau te pole. A whapea o iai se si tau peo le mea voilea saunoa i au tanga avaia. Le lawa le taimi tō tatanoa mai iai. Tatanoa i sia tatou committee a peo transportation. I ona whtuna i lea. E tele ia ile nganga o tatou fo ile ftuna ia mawhaile me ai o tau whiangalo mali o le mea le whai atu mo oto e alu uma ia media so isi atunu ai o tūlanga na iai mafuanga ai le whapeo se le mana o se si tau te access i tatou tūlanga ia e peo na iai ia malo whaaloalo ai muri atu le nganga whaftai tele nei aso ia e pea ona uta ua a tō whionga tūstala. A iai asem tā upu o lo o le manino. Ia o lo amnolo o fisa i tō te talanoa mai iai e whamnino ati le tuai. Ono le taimi nei e le lava sta tō taimi. Ia, whaftai. Whaftai lea wai mai, whaftai kusema tūstala. Tō whionga i te i whono mo.